na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Symposium on the West Philippine Sea, inatindiran ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Mga engineer sa 3rd Engineering District kang DPWH day pa nasumitir kang sedang courtesy resignation. Tulong persona na may magkakasuway na warrant of arrest, inaresto. Naga College Foundation Basic Education Department nakisumaro sa pagtatapos kang buwan ng wika. Uya mga Bansya Festival, susog kay Engineer Elmer Albo kan City Engineers. Kadikit na sana ang kaipuhan na pakarahayon asin siguradong matatapos na inisa masurod na semana. Sa Plaza 15 Martires muna ang magiging temporary stage ngunya na Peña Francia Festival. Huli tadain nakaabot ang pagpapatrabaho kan Plaza Quezon. Ini pong Plaza 15 Martires na lang po baganindo na kung nakadawang po kamo sa site. Nag-aano na po kami, nag-aatop na kami. May parlins na pong piglalag. Nag-full wheel na lang tong contractor. Halos tapos na po siya, si Tent kaya ang city government. Sa iba pang bareta, duwang carnival ang pinagtugutan kan lokal na gobyerno kan Naga na makapag-operar mo niya na Peña Francia Festival. Iniyaon sa may barangay Sabang asin barangay Tabuco. Sa mini press conference, pinagsabi ni City Camp personahe kan Public Safety Office para masiguro na mayong anuman na pagsugal ang mangyari. Mayong sugal? Padagos sa mga bareta, imbitado ni City Council buhayon sa Upper Barangay kang syudad ang aktibidad na ito. Tungkol dyan sa Flower Festival, inimbitaran tayo itong sarong Councilor kang Baguio City dahil arap naman po baga na ang Baguio City yan ang specialty ninda, Flower Festival, para mag-guide kami kung ano mga dapat mong gibuhon, para itong mga best practices ninda may share sa tuya. Sa iba pang bareta, District Engineer kan 3rd Engineering District kan DPWH sa Camarines Sur, daipasubot na kapag susumitir ng courtesy resignation. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa pagtukaw kang bagong Secretary kan Department of Public Works and Highways na si Vince Dizon, pinagsugo kaini na gabus ng mga opisyal kang DPWH mag-courtesy resignation poon sa mga undersecretary hasta sa mga district engineers sa bilog na nasyon. Sa 3rd District kang Camarines Sur, daipa nakakapag-courtesy resignation ang mga district engineers sa opisina kang DPWH. Sabi ni District Engineer Romeo Doloeras, hulit na naghahalat pasinda nin memorandum halik mismo sa DPWH. Alagad kung magluwas subot ang ahensya nin kasuguan, automatiko man na makomply si District Engineer Doloeras. Actually sa kanya, naghalat lang kami kung talagang memorandum, formal. Today may aram kung effectivity kang order niya kung maarin. Kung naghapot man yan kami sa regional office kung para siguro para sarabay kami. Today man pwedeng mag-inot kita kung anong may pang instruction sa kung nauna o naarin talaga. Ito verbal pa lang po na sabi ni Secretary Dizon. Siguro, kung kayo po naman siguro na maalat mong kaming official na papel para ang effectivity talaga ng courtesy resignation. Dahil sa order na yan, siguro, obligado kayo magsunod. Kung magtaram anytime man talaga, ma-comply kami. Kumpiyansa ang 3rd District kang Camarines Sur na mayong anuman na ghost project na ginibo ang sa indang distrito. Alagad inako ni Doloeras na may nagkakapirang proyekto ang DPWH na dai perpekto. Ay mayaman po din. Mayaman din sa 3rd District. May mga diferensya man kami pero yan ang mga crack, may mga scaling. Piga ako na dahil perfect na project. Pero yan ang mga ghost project, mayaman kami din sa 3rd District. Mientras tanto, huli kang kontra DPWH, apektado man subuot ang pamilya kan mga nagtatrabaho sa ahensya, sabi ni District Engineer Doloeras. Siyempre, apektado din dahil ang mga parientes, may mga may nakaaram na taga-DPWH kami. Siyempre, pag huna kaya, gabos ng taga-DPWH, kaya nang sabing ipaaram na bako man tabi gabos na, especially sa district engineer, bako man gabos na district engineer, arog kang mga nangyayari sa ibang lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto,
Pabor man si DPWH 3rd Engineering District Engineer Romeo de la Airas na iagi muna sa mga alkalde ang gabos na proyekto kan DPWH. Suso kay District Engineer Romeo de la Airas, nagsusumiter subuot sinda ng collaborative report kada bulan sa LGU. Kinakaipuhan nakabugtak sa nasabing report ang status kang gabos na proyekto kan DPWH. Idinagdag pa kaini na bako lang sa syudad ni Naga nakikipagkoordinar sinda, kundi sa bilog na lokal na gobyerno kan tercer distrito. Man talaga, actually, nagsasubmit kaming collaborative report every month. Gabos na project, nagsasubmit mi sa inda. Nakabugtak naman ang status kang project, kung completed na, anong percent ng ang accomplishment. Yan, nagsasubmit kami sa inda. Aram ninda yan kang LGU. Gabos na LGU, bako lang digdi sa City of Naga. Persona na may magkakasuway na warrant of arrest, arestado kan PNP. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Kasong rape na mayong piyansa sin kasong acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos ang inaatubang na kaso kang suspect na si alias Iling, 54 years old, residente kang Tinambak, Camarines Sur. Naaresto si alias Iling sa barangay Sierra Nevada, Tinambak, Camarines Sur sa paagi kang Oplan Manang Charlie. Ang suspect igong warrant of arrest hali sa branch 63 na may petsang August 1, 2025. Nasa Tinambak Municipal Police Station ngunyan ang nasabing suspect. Sa San Jose, Camarines Sur, nahampang man ngunyan sa kasong qualified theft na may piyansang 120,000 pesos ang 40 anyos na si alias May. Inaresto ang suspect kasulma sa Zone 1 at Jangao, San Jose, Camarines Sur. Sa Nabua, Camarines Sur, nasa custody man ngunyan kang Nabua Municipal Police Station ang tricycle driver na si alias Pards. Matapos kaning tagaon ang biktimang si alias Roman, 54 years old kang kaparehong Banwaan. May dati nang iwal ang suspect asin ang biktima. Tulos man nadara sa RH1 sa San Roque, Nabua, Camarines Sur ang biktima na may tama ning taga sa Takyag. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, News. GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa iba pang police report, reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang kasong pinag-aatubang kan suspect na si Ayas Pablo, driver asin residente kan Sangay, Camarines Sur. Inaresto siya kasuodma, huli kan warrant of arrest halis sa Municipal Trial Court Branch kan Goa, Camarines Sur. 30,000 pesos ang piyansa para temporaryo ining makaluwas sa karsel. Commodore J. Tariela kan Philippine Coast Guard as in spokesperson on the West Philippine Sea. Nag-atindir sa pinagibong symposium on the West Philippine Sea as in nagsimbag kan dakon nakahapon symposium on the West Philippine Sea as in nagsimbag kan dakon nakahapotan halis sa mga estudyante. Uyang sa kuyang report. Ang mainit na isyu kan Pilipinas as in China sa West Philippine Sea ang hastangon niya na parte kan diskusyon kan gobyerno asin kan publiko, huli kan padagos na pangbubuli kaini sa mga barko kan Pilipinas sa urulay sa West Philippine Sea. Pero man naghahapot kung sagkod sa idang pagkaaram kan mga hobenes sa isyong ini. Kasuodma, bisita kan University of Nueva Cáceres sa Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, ang spokesperson on the West Philippine Sea, na nagpaliwanag sa nasabing issue asin nagsimbagman sa mga kahapotan kan mga estudyante. Ang nasabing forum ang pinag-sponsoran kan Philippine Information Agency. Presente man sa symposium si Director General Kath De Castro. It's not just the academic. Ang real objective natin dito. It's not just the academic. Ang real objective natin dito is to reach out to our youth, to our university students, for us to really understand how engaged they are when it comes to the West Philippines, how deep their knowledge is pagdating sa usapin ng West Philippines. Just like the very basic question that I always start my lecture is where the West Philippines is. And then, para sa akin, these are very important information that they really need to understand. Saan ang West Philippines, what we are doing in the West Philippines, what is the objective of the transparency efforts. They need to understand that all of the Filipinos, regardless whoever you supported sa politika, we would like to emphasize that when we talk about the West Philippines, it goes beyond the politics.
It goes beyond your geographical location, whether you're from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag pinag-usapan natin ng West Philippine Sea, kailangan maintindihan ng ating kabataan Pilipino na this represents our own national identity. Ito ay laban nating lahat bilang. Ang mga estudyanteng sina James Yuri Arca at Janelle Agulio kan UNC ang kabali sa nag-atindir sa symposium. Pareho man ang sedang sentimiento na dapat araw kaining issue ang pinag-uulayan. Ang teritoryo kan Pilipinas ang subuot dapat pinaglalaban asin pinapahalagahan. Mientras tanto, saro ang social media sa paagi para ipaaram sa mga Pilipino ang sitwasyon kan mga tugang na parasira sa West Philippine Sea. Hindi lang ito teritoryo natin, kundi kailangan natin ipag-alam sa iba na sa atin talaga ito at walang sino man na makakaagaw sa atin nito, lalo na yung China na sinasabi ng media ngayon. Kumbaga kung pag-uusapan natin ang West Philippine Sea, napaka-importante yan sa it. And also, dun sa West Philippine Sea, dyan nangingisda yung mga fishermen natin at dyan po sila kumikita. Bilang mag-aaral po, I think I can help with the issue po by posting on social media. We all know po that social media can help us, and knowing that social media or the internet is now a driving force to us, I think it will be a stand and study about the West Philippine Sea po, as it is important or it is essential in understanding. Bareta, sa datos interes na maglaog sa idang ahensya, ang pagkakaigwa ng kaaraman manungod sa West Philippine Sea ang nagtutulod sa publiko na maglaog sa mga ahensya kan gobyerno, urog na tay asin pagprotehir sa mga teritoryo kan Pilipinas. One thing can be noted on the part of the Coast Guard is that there's a significant number of increase of youth who would be wanting to join the Coast Guard service. Simula nang pumutok ang issue ng West Philippine Sea and we became very transparent, more number of applicants are wanting to join the Coast Guard service. And not just for the Coast Guard service, we have also increased number of Filipino people who would want to be part of the Coast Guard Auxiliary Service. So I would agree with what you said. As West Philippine Sea issue is becoming more prominent, more people would be wanting to join. Sa iba pang bareta, naghampang sa halipot na press conference si City Councilor Elmer Baldemoro, ang presidente kan Philippine Councilors League Naga City Chapter, para ipahayag ang sedang manlain-lain na aktibidad mo niya na Philippine Councilors League Week. Kabali sa nakatalaan na gibuhon ay ang birth registration assistance para sa mga PWD asin senior citizen asin pagpartisipar sa citywide clean-up drive. Ang directive sa PCL National, itong mga interim officers, magkaigwa ng activity ang kanya-kanyang chapter. So, digdi sa Naga, pinunanta po baga itong pag-lead ng flag ceremony during the regular session, pig-recite si PCL Creed and pigkanta si PCL Hymn. And kasugma po, nagkaigwa itong Barangay and SK Budget Forum. And ngunyan po, pag-atubang sa Indo, sa aga, parte ang PCL sa Thanksgiving Mass, nagigibuhon dyan sa People's Hall. And pagkatapos po is itong birth registration for PWD and senior citizen. And on Saturday, we will join naman po sa pangapudan kang sa tuyang alkalde ni Mayor Lenny Robredo for the citywide clean-up drive. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Basic Education Department nakisumaro sa pagselebrar kan buwan ng wika. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Bida ang creativity as in talento sa selebrasyon kan buwan ng wika kan Basic Education Department kan Naga College Foundation.
Ang event na ini, pinagpartisiparan kan mga estudyante hali sa elementary level. Pagbaylinin mga katutubong bayli, suot ang makukulor na costumes. Sabayang pagbigkas, pagrampanin mga costumes as in iba pang performances ang mga pinagibo. Sigun kay Sir Renz Vincent Bunoan, teacher as in organizer kan event, obheto kan programa na mas pararumon ang pag-intindi as in pagtaunin importansya kan sa diring lengguwahe. Ang sarong lengguwahe subot, bakusan ng instrumento sa komunikasyon, kundi sarong paagi para ipreserbar ang kultura as in pagkakamidbid bilang mga Pilipino. Napakahalaga po na ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa, lalo na po sa mga bata sa elementarya, upang pong mas lalo pa silang linangin, lalo pa silang maikayat bilang mga kabataan na patuloy na ipagmalaki at patuloy na gamitin ang Pilipino bilang wika ng ating pong pagkakaisa. Presente man ang mga magurang as in guardians kan mga estudyante para magsuporta sa mga inihandang performances kan sa indang mga aki. Sinabi kan magurang na si Jerome Martinez na nakakatabang subuot ang mga arog kaining event sa mga aki para mas matuod pa sa tataramo na Filipino, ngunyan na modernong panahon. So, nakatulong siya lalo sa sa pagsasalita ng Tagalog ng ating mga local language, kasi yung mga bata ngayon mga English speaking na eh. Isa din yung anak ko, so nakakatulong yung buwan ng wika tsaka sa mga activity rin. Susugman kay Mikaela, participant sa event, maugma ang sa iyang experience sa event. Ang experience ko sa buwan ng wika ay maganda at dahil madami akong natutunan tungkol sa wikang Pilipino. Madami din akong nakitang makukulay na damit at kung paano tayo i-celebrate yung tradition natin as Filipino. Sa pagtatapos kan selebrasyon kan buwan ng wika, importante na itatak sa isip kan lambang Pilipino na ang pagselebrar, paggamit asin pagtaon ng importansya sa lingwaheng Filipino bako sa nasa bulan ng Agosto, kundi sa oral daw na paggamit asin paghiras kaini urog na sa mga bagong henerasyon. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Kisindeas asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang sa tao kung mag-issue sa war on drugs. Palagos man sumot ang higit na paan tubig baha. Noong binabot pa sa lampang na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. In this season of deep faith and joyful celebration, we at the Naga College Foundation join the entire Bicolano community in honoring Ina, Our Lady of Peña Francia, a mother to all. As children of Ina, we are reminded that her love knows no boundaries. She embraces each one of us regardless of who we are, where we come from, or the path we walk in life. As the NCF dare to change the game this year, in the spirit of Ina, we are called not only to uplift others and create spaces of innovation and compassion. Just as Our Lady welcomes us all as her children, so too must we reimagine education and service as opportunities to change the narrative for not just for our students,
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibility, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Ano, morag ka? Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step.
where passion meets purpose. And learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BFBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, depot from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today.